बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकायत साहबा हज़रत अबू ज़रना महा की सेबारोइबू वरप्पा। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु ममिंग चटपा सहाबी अमनी। महाकना इस्लाम पुरक्पगी वरी मथक्ता याउख्रे। महाक अचौबा इबादत वालासिंगी मनुंगदगी अमनी। महाक लन थुम तुंगसिनबा तौरमदे अमसुंग अतोप्पसिंगना तुंगसिनबा अदुसु महाकना पामलमदे। इना खुनबा मीसिंगा मागा यानरमदे मरम असिना हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हुगी अथंगदगी रब्ज़ा कौबा मफम अदुदा लेहलम्मी। रब्ज़ा हाइबसी जंगलदा लैबा पिकपा खुंगंग अमनी। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हुगी उट खरा लेरम्मी। असोनबा नुपा अमना उटसिंग अदुबु सेनबगी थबक तौबिरम्मी। महाकि हिंबगी पाम्बैसु मसिना ओइरम्मी। नोंगमा बनु सलीम सगैदगी मी अमा हज़रत की मनाक्ता लाकलम्मी अमसुंग महाकना हाइरम्मी। अई अदोमगी नाक्ता लैबा पामजै मरमदी अदोमगी मंगाल अमदी बरकत फंगजबा पामी। अदोमगी संजेल नहा असिगी मतेंग तौजगे अदुगा अदोमगी बरकत फंगजगे। अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु न पाउखुम बिबिरई अईगी मरुप्ती अईगी वा इल्लिबा मी अदुनी मरम असिना अईगी याथंग इनबा ngमगदबा ओइरबदी नहाकसु हराव हराव लैजौ अदुगा हाइबा इल्लोइदबा ओइरबदी नंगी करिसु मथौ तादे। नुपादुना हंगी अईबु अदोमगी करंबा वफमदा हाइबा इंजौ हाइबनो। अईना अईगी मालदगी खरच तौथोको हाइबा मतमदा ख्वाइदगी हेन्ना फबा खल्लगा खरच तौगदबनी हाइना ताकपिरम्मी। नुपादुना हाइ अईना मदु यारदुना हज़रत का लैमिनरम्मी। हाइबगुमना नोंगमा कनागुम्बा अमा लाकलगा हाइरम्मी। इसिंग मपानदा मियोइ खरा लै मखोइ अदु यामना नंगले चाना थंगनबा करी अमा फावबा उपाय लैत्रे। अवाबा ओइरे मसी हेक्ताबदा हज़रत नाइंगोंदा उट अमा लौननबा थौदारम्मी। मरम असिना अइना उट अदु लौबा चटलम्मी। अइना उटसिंग अदुदगी यामना निंगथीजरबा ममलसु यामना यामलबा अदुगा थबकसु यामना लौबा याबा अमसुंग तोंगबदसु यामना नुंगाइरबा अमा याउरी। मदु वादा तौखिबगी मतुंग इन्ना अइना पुरगे हाइना खलम्मी। तौइगुमसुंग अमुक अइना खलगी लाइरबसिंगबु पिजथोखिनबगिदमक्तनी अदुना मसिगी उट असिदी यामना फबा अमसुंग यामना कानरिबा अमनी। हज़रत के अमदी इमुंग मनुंग यामना दरकार ओइबा अमनी खंदुना मदु थमलगा खरा हंधबा लेमहौरिबा अदुदगी खरा हेन्ना फबा उट अमोम अमा पुरगा हज़रत के मनाक्ता यौजरम्मी। हज़रतना हाइरक्लम्मी नहाक लाना चटले। मसी हेक्ताबदा अई भाप तारदुना अमुक हल्लगा ngसाइगी उट अदुमक पुरक्लम्मी। हज़रत की मनाक्ता फमलम्बा मीसिंग अदुना अदुदा हज़रतना हाइकी मी अनीखक अल्लाहगी दमक्ता थबक अमा पांगथोकपा ngमगदरा मसिदा मी अनीखक हगुलगा अइखोइ तौजगे हाइना हाइरक्लम्मी। मदुदा हज़रतना ताकपीकी उट असि लेलगा सेमदोक्लबा मतुंगदा इसिंग मपानदा लैरिबा मीसिंग अदुगी मसिंग थीरगा मदुगी मनुंगदा अई इसामक्की मसिंग चललगा चप मानना यंथोकपियु। अईगी युमगिसु मखोइसिंग अदुगी थुंगबा सरुक अदुता ओइना थुंगदबनी। मखोइ अनी अदुना याथंग अदु पांगथोकलम्मी अमसुंग सा अदु यंथोकलम्मी। अदुगी मतुंगदा अईबु कौसिल्लक्लगा हाइरम्मी नहाकंगोंदा अईगी मालदगी ख्वाइदगी हेन्ना फबा खरच तौगदबनी हाइना हाइख्रबमक्तदा नंगना खंगना तौदब्रा नत्रगा काउथोखिब्रा। करीगुंबा काउखिबा ओइरबदी तंगाइ फदे अईना हंगतचरम्मी काउखिबदी नत्ते। अईना अहानबददी उट अदुमक खलम्बनी अदुबु अमुक मसिदी यामना कानरिबा उट अमनी अदोमगिदमक्ता यामना कानरिबा अमनी खनबदगी थमजरम्बनी। हज़रतना हाइकी अईगी कानबगिदमक्ता खल्लगा थमलमखिब्रा होय अदोमगी कानबगिदमक्ता खल्लगा थमजरम्बनी हाइना अइना खुम्मी। हज़रतना अमुक हाइ अईगी कानबगी नुमित हायुरा। अईगी कानगदबा नुमित्ती अमंबा कबर मनुंगदा इथन्नता थांगथगदौरिबा नुमित अदुनी। मसी खंगजिल्लु मदुदी मालदा लंथुमदा मखल अहुमगी सरुक याउरी। अहानबना लाइपक्ति तमखिबा अदुनी। तकदीरदा तमख्रबा माल अदु कनानसु थिंगबा ngमलोइ। फरबसु फत्रबसु अदुमक पुखिगनी। अनीसुबना वारिस मरी मतासिंगनी। मरी मतासिंग अदुना माल अदु लौनबगिदमक्ता नहाक सीबा ngaइदुना लैरे। अहुमसुबना नसामकने यारिबा मखै अमसुंग नहाकना ngमलिबा मखैदी नसागी ओइहौननबा होतनबदा चोकथबा तौगनु। अल्लाह ताआलागी याथंगनी लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। नखोइ नसाना ख्वाइदगी हेन्ना पामबा पोसकसिंग अदु खरच तौद्रिबा फावबा मपुंग फाबा नेकीगी थाक फंगबा ngमलोइ। मरम असिना ख्वाइदगी हेन्ना पामजबा पोसक अदु इसागी ओइहौनबा हयेंग आखिरतकीदमक पिथोकलगा जमा तौजहौरो।
कानबा यारिबा मखैदी नसागी ओइहौनबा होतनाहौरो हाइबगी अर्थदि ngamliba makai nasagi damak akhirat ki oina tungsin jau natrabadi laipakta tamkhibagi matung inna mal adun hangondagi mangki takibana hankibai ai natraga nahak sibana halakpadagi atopa singna oihauragani matam aduda nahang na kari sukanaba fangloi natun na cha singsu matam khara kaplam laga tokhragani sikhibagi damakta haiduna sadaqa lillah tawbiba amasung ningsing bibadi thoidokna leite hadis amada lagi miyoi bana hai aigi mal मधुबु मागी मालदी मसाना चारगा लोइसिनख्रबा नत्रगा येंगलगा मलहनख्रबा नत्रगा अल्लाह की लंबीदा पिथोकलगा आखिरत की दमकता तुंगसिन जहुबा दुखकनी मसिदगी हंदोकपा अतैदि अतोपसिंगी मालनी मीगी दमकता तुंगसिन बिरिबनी फजाइल नमाज Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na hidok pirami kana gumbana nomit nifuni ikhlas ka loina na takbir ula nanthok handana jamaata na masol labadi mahak ki damakta garanti ani ibigani ahan bana do zakki mai dagi kanbina ba ani subana munafiq oibadagi kanbina ba Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na hidok pirami kana gumbana numit nifuni ikhlas ka loina na takbir ula nanthok handana jamaata na masol labadi mahak ki damakta garanti ani ibigani ahan bana do zakki mai dagi kanbina ba ani subana munafiq oibadagi kanbina ba kana ba numit nifuni ni thamoy sengna imam na takbir tahrima haibadagi yauduna na masol leba misak adu do zakta tararoi amasung munafiq singi marakta challaroi मुनाफिक हाइबदी मचिन मुसलमान नि हाइजरिबा अदुगा मबुकनिंग दना काफिर ओइरिबा मिसक अदुबु कवी अदुगा नुमित निफुनी गी शर्त थंबगी मरमदी अवोन बा अमा पुरकनबगी दमक नुमित निफुनी द टॉप टॉप गुण अमा ले मदुगी खुदमदी मियोइबबु संबिरकपगा मरी लेनना हदीस दा लागी नुमित निफुनी फावबा अमांगबा इसिंग ओइना लेरममी मथंग द सा मचेत अमा ओइना नुमित निफुनी लै मतौ असुमना नुमित निफुनी दा अवोन बा अमम लागी मरम असिना Allah wala singi manakta jilla numit nifuni haiba asiyam na mamadlayba posak amani Fazail tabligh atop hadis amada lagi Hazrat Luqman na macha singda asum na pautak pirami alim singaloi na ba si tangay fadikhalu umat asigi bigyanik singi pautak sing bumun na tao maramdi Allah na asiba lipak punong ki ising na hingat hanbagumna asiba thamoy bu makoy ki pautak sing na hingat hali bigyanik haibadi din gi ilma layba mi sing ni atopa kana sunate atopa hadis amada lagi kana gumba amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahang lammi ikoy ga phamin nagadaba khwaidagi henna fawami kanano Hazrat na takpi ki mabu ubada Allah bu ningsing ba magi wataraga din gi ilma hingatliba amasung magi thabak singbu uraga akhirat ningsing haliba misak aduni Fazail zikr aseng bamak chaw bangan ba amasung thak wang badi Allah khaktani Farishta singda Allah Ta'ala gi paunzel amba hek lak pamatam da makhoy sing adu ki man khiduna Pumpa pakali amasung kiba fakraba matungda makoy masen amana amada hangnay Allah na karamba yathang pibikrabano makoy gi manungdagi amana hai phalana achum mathabak adugi damak yathang pinabiragle aseng bamak mahakti thang yamna wangba mapuni aseng ba hukum di Allah gi hukum adu khaktani amasung mahakti thak wangi amasung chawi Zamin amasung asman singda achawbadi Allah khaktani amasung mahakti yamna kanba amasung yamna thausil haiba mapune Allah mahak natana lat payaba mapu amata leite mahakti asing baning thauren ni amasung tek ta kaidana leiragani mahakna shanti thambiri bani mahak khaktana ngak selibani mahakti yamna kalli amasung yamna chawi kanaba ayat sing asida Allah gi chaw bangan ba du takpi khre masiga mari leinaba hadisu yamna lei Hadis amada lagi karigumba mafam amada mai chakpa urabadi Allahu Akbar yamna hayu masina mai adu muthappigani karigumba mafam amada mai chakpa urabadi Allahu Akbar yamna hayu masina mai adu muthappigani atopa hadis amada lagi
takbir Allahu Akbar haiba asina mai muthalli. Hadis amada sulagi bandana takbir hek haiba matamda madugi nur aduna zamin amasung asman da leiriba pot khuding mak kupsilli. Hadis amada lagi huzur na hidok pirami ingon da Jibril alaihi salatu wassalam na takbir haina ba hukum tawbirami. Ayat amada hadis sing asida natana Allah Ta'ala gi chaw bangan ba amasung mahakim mating bagun amadi thakwang ba du tongan ba wahi ng Quran Sharif ta takbiri tasbih amasung takbir gi wahi magyaw drabasu arta fangdok pa ayat mayam amasulay. Hazail Quran Karigumba nahang na kanagumba mantri amagi seba tawi ningthaugi manakta nahaki apamba du phungdok pinaban natraga DC sahibta apamba thabak ama tawhannabagidamagta peskar bohanna themi aduga nuja mahaki manakta I paw yawhannabagi ahanbada kanagumba amabu themlaga duty semli adu oirabadi Quran Sharif na ningthau pum namaki ningthaurel khwaidagi suhen na nungsiba mapu mahaki singhasan da nahaki naming lawhalli. Karigumba adom na khwaidagi pamjaba pot karino thiri madu phangnabagidamagta chingsingdagi sangomgi turel semba tarabadi Quran Sharif muk mapu mahakna pamba karigma pot amata leite nahangna darbari oiduna punsi leli amasung ningthaugi marup oinabagidamagta thawong lising kaya paikhatli adu oirabadi kalami paki mateng na nahak adugumlaba ningthaudugi marup oiba ngamgani magi mamangda chawbadagi chawraba ningthau karisu leite angak pawani miyoibana council ge member oinabagidamak amasung collector sahib na sikar chatpada nahang na yawnadabagidamagta kaya yamna qurbani piriba nungai ba pothaba lantum amasung thawai katli miyam bu hotnahalli din amasung dunya animak manghalli nangi wakalda masidagi nangi mingchat lei haina adubu hai adu oirabadi asengba mingchat kidamakta asengba ningthaugi marup amasung darbari oinabagidamak nangi wakal khazik fawba leitaba Mitrangi mingchat asida punsi lenbiyu tawigum masung Allah gidamagta punsi dugi sharuk kasik tangbu bibiraba mapu dugi haraw na bagi katpiyu matawasum na dom githamoida justiya chatkre uruski amasung mifam singdu yaurudana pothaba ngamdrabadi tilawat kinip mifam na madudagi yamna hena thamoi phaba ngambani amasung chawraba misingsu masagi maiketa chingsinba ngambani mataw asumna aqabun nasagi maikida unsin haninglabadi tilawat tawbiyu adom Islam gi mudda'i oire amasung musalman oibagi dabi tawbirabadi Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam gi hukumni Quran Sharif ki hak mapung phana tilawat taw adom gi wakalda Islam haibasi chinna ngangba kaktana oiba yade Allah gi Rasul gi yathang inba Islam da tangai fade khanbirabadi Allah gi sana yathangni amasung mahaki Rasul gi maikaidagi tilawat ke hukumni matam asida musalman singna sotharagliba sigi amatangai raba pambai Bani Israel singgi maraktagi kafir oina laikhiba mingising adugi mathakta Daud amasung Isa bin Maryam gi machin makna la'anat tawki Masi makoy na yathang indaba amasung shariat ki ngangkhaidagi mapan lanthok pamaramdagini aduga makoy ni tawriba phattaba thabak adu tok uhaibasu yakhide thangai sengba makti makoy na tawramliba thabak sing adu yamna phattabani Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dagi riwayat ni madudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hidok pirami nakoy dagi han na hokraba ummat singda kanagumana gunah tawrabadi madubu athingba kangbuna kihalli amasung hai o falana Allah bukiyu adubu awabadi mathangi numita gunah tawriba mi aduga punna phaminnai amasung jamin thakminnai amasung ngarang mana gunah tawkiba adu iyu uhaudabagumna khalli Allah Ta'ala na makoy gi thawdawasi uraga makoy afabasing ni thamoy ga lamhenbasing adugi thamoy ga tinsinnahan ki amasung makoy gi nabi Hazrat Daud amasung Hazrat Isa bin Maryam alaihi salam na makoy gi mathakta la'anat tawki masigi maramdi makoy na mapugi yathang inkide amasung ngangkhay mapalan ki hadis amada lagi Allah gi qasam jaduna haribani nakoy tangai fadana afaba thabak tawallu amasung phattaba thabak thingu tawhanganu aduga
ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯍꯜꯂꯨ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯁꯨꯛꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒ ꯇꯤꯟꯅꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯊꯛꯇꯁꯨ ꯂꯥꯅꯠ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ, ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯎꯝꯃꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯒꯨꯅꯥꯍ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯊꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯑꯖꯥꯕ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯗ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯒꯨꯅꯥꯍ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯊꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯑꯖꯥꯕ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ अल्लाह अमल की तौफीक भी नबी को सना। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।